Ja mislim da je pretenciozno i mnogo ambiciozno da pri učesnici od 7 nacionalnih federaciji, a maksimum 2 ekipe ima samo Hrvatska i Makedonija, da nije postav u ovome nekoje prašenje i zahtev za treta ekipa. Moram so žalim da konstatiram da to teško je izvodljivo, zato što nije u momentu, osvem segašnjite učesnici, imame dopisi, zahtevi baranja i od prvakotna Čekoslovačka, od izraelska ekipa, od ruska ekipa, tako da imame stvarno valjda kako rezultat na naši od kvaliteta, našite organizacija, na Seha liga, koja neko istakna deka je briljantna sostojba prema ekipi koji igra vo Seha liga i koji se učesnici u liga na prvacije. Minatata godina 3 ekipi beavo među 8 Vesprem, Vardar, Zagreb. Ova godina među 8 već imame Vesprem i Zagreb. 7 ekipi od našata liga igrao liga na šampioni. To se rezultati koji so zadovoljstvo gi istaknuvame. A na vaše prašenje za treta ekipa od Makedonija, nažalost, mnogo teško. Konkurencija je te izuzetno golema vo Seha liga, nijame 7-8 ekipi koji se mnogo kvalitetni koji igrali i vo liga na šampioni. Plasman se odlučuvaše za Final Four vo posledното kolo kog igra Zagreb i Brest Meškov. Celje beše mnogo blisko do plasmana Final Four, si ja ispušti šansa tako na domaćin teren nego pobedi Zagreb. U toj slučaju Celje će beše učesnik na Final Four. Tako da očekujem i za jednata godina konkurencija da bide ušte po golema za plasman na Final Four, a normalno i za prvak na Seha liga.